Bakin nikisngi ki bala leno ngila ban yo I lengba kilat patai kubor bawo MLA ka not Shillong constituency ula ay ka jingkren shikilat patai kubor bagaseng Voice of the People Party kamshim la sengap satia yo halor ki kertong ki bana kaliang seng kala penyeng bat klem la kali benia shwana kumo MLA kila rai ban penmi ya kita ki kertong ki ban say kon hakanik election MDC kaban sawan na kaliang spokesperson jong Voice of the People Party Dr. Matskem Marbo ula aya ke jingben syai mentagasngi dakabau ong balada ka parti ka haban penyai lengba ki MLA ya ki application bat mentala dakile MLA pat mano ban recommend ya ka kerteng ka jongki shushu Dr. Matskem Marbo ula ong ba lada ki haban yai lengba ki MLA bat la syai la shisngi pat ki MDC ru kin ong ba ki haban yai lengba ki jongki committee kala dep kre bat la mut ban wanra no kini kerteng haka meeting chung state executive committee yang aku kre ban Oktober ada cara sa Henry nomor ba I baret Edelbert nongrum I lakar pat ini ban minam pat yakren ya kini ki aktivisi nomor ba imdan sini inom la ban attend meeting tinggal tangi ru la postpone but ya kan ni early constituency ni la rapat sya ka we perka state executive committee ka balong haka praterik benai November araja arusan rengkat bat itu diwe pat ki kerteng ki bami haka second list nilai unu te hani ni iba Edelbert iladon nilai keren ya kita ki kerteng ila pen snow ya kata barong ba hab ya lingba I MLA ba kumru ki kerteng ki bang klem recommend kimi ki kerteng ki bang recommend na kawi constituency kimi cha kawi constituency kawi kalong ba hangri ngaku apa nong ba nilai keren ka meeting ba nilong ba haka constitution ba kamlon kumata ban hab ya lingba balada iong ba haka namang ila free constitution takadur ba lada ni haban punya lingba nagi MLA yaki applications ban recommend ki MLA la sana yele MLA manu ban recommend ya kerteng juga applicants but ladangi ailat iki MLA bakin lek kum tala sa ki MDC kin ba siap ya lingba janga ti la untangi don tang sawut la sa ngin bungut ti ladangi persyang men le bakla menta kebut la sa ngin kulmar susu nado pun kom nado pangi frame constitution la frame kata katur bahkan like na huri hura ban like na kajing kulmar bahkan nyade but te kumta ka state executive committee klem pediang nila rai le ya ka kirteng bar pha ka state election committee hoi hak meeting ila ong ba ngam pediang ya kata kamele ni ila ong hi bagi table record hak proceeding ya kajing mong pediang ng ini tang ba hakan nu kono kakin hu lada ki pediang lana fim pediang ya kara habala ra kajing isa karong binding but lada ki bri ki bade ki babat ya kanong rim jong kaseng kanu kono kaseng bala dai ki bri ki badon ka discipline haka jinglong ko jong ki om dai tang bakin pediang ya katu habala ra but kidairu lada don bak question lada don bak kili bakin ya dah gitu isa kata kade kanong rim jong kono kaken hon dai basusi kelong ba aja ka ban long bom ta ke mi pen ban sa ki media ko le kam yin kam sen ke mi pen ban sa media ko no ba state executive committee ya line ke ngau ben te na kanyang jungi ngin ban le ko mata dai ni ya ka kum ka constitution hoi habai kerana constitution lada phim ko mo lada ong lada phim su hun ya kata ka constitution ka palasila phim su ya hap ya kita kikin don sa constitution ka don ka procedure pagkatak procedure ko long ba pin wan ra ya ka jing terwa ban pin kala ya constitution and even ka proposal for amendment to the constitution te kani proposal khilaban le bagin sarai kani state convention pak state convention kan sarai lakin pilihan ni kinom pilihan ya kata kajing terwa ben kala ya ka constitution ngam ong ba constitution kala long ka ba biang baik sebab
bom don jing bakla syo henry kat bang impat pen kala wala da don makna ka jing duna i hap yai but ya ta ka jing duna ka tat hadu pangita pen kala namar kan ni kam dei syo tang ka constitution ka ba isu yas penterekam ka dengan legal document ka ba ta itu ya election commission jangka ri Jena kaleng jong pila se ka pi ong ba I adil ba ila kam tho ya ka parti. Te kali ka ika action na kaleng jong pi finishing mato. ya manta ngin concentrate tu je MPC shwa idang hi ga wei ka long ba ni fokus ni tek ya khma ka ba na khma ini le shwa election ini tek ni le bele mu ta nama expect ba ka parti ju I dapat ka parti ni kin long ki ba dan ni ka discipline Tengok kat tu juga orang ni kamu tu jingga jumpa ada buat kalau ya lan nak ni constituency na constitution lagi kuli constitution ka long ta